Ruhonge rweru rwa motungata ma urigitani ni ruhingurĩtwo thibitari-ini wa Ruiru Level 4. Thibitari uyu riu kirongoreria kuheana motungata ma urigitani kuri andu makiria ma 600,000. Maternity turakoragwo na marĩrĩ 8 matumia aria metereire kuheo ciana marikia kuheo ciana turakoragwo na marĩrĩ 20 ya ciana tutingĩrakĩririe ciana 6 ni undu wa aria maragikoragwo wodi ndingiraiganĩire ciana makiria 6 riu ni tukuhota tugukorwo ona tukiadmit ciana 40. Akihingura ruhonge ruru ruria ruri na itanda 150, gavana wa Kiambu James Nyoro augite riri ni ikinya inene kaunti ya Kiambu itashukitie amu ruhonge ruru ruri na mashini cia kiriu hari urigitani. And we have therefore increased our bed capacity to 200 hapa Ruiru, mahali ambapo tuko na population ya over 600,000 people. Hakukuwa na hospitali, kulikuwa na dispensary, tumekuwa na viongozi. Hau kabere thibitari uyu urari tu na itanda 46 iria irari nini muno gukiringithanio na andu aria mokaga kumatha motungata na gucungiriria muhatikano na motungata gukundera. Ritwa ria githungu nitugukorwo na kindu gitagwo surgical ward aria mathinjwo na nitukuhota kumarehe mwena uyu makage urigiti handu akumatwara mathibitari mangi. Nyoro augite thengia wa mwako wa ruhonge ruru rweru ni gugukorwo na waki wa thito ya kiriu ya kuiga dawa mwaka uria aruguritie. Dawa zikitoka Kenya au mahali pengine tunanunua, zote zilikuwa zinaenda kwa hospitali na health center, hata huwezi kujua ni gani iko na ni gani haiko. It's a facility that we are going to put here not just to store our medical equipment and medical stores, but also to computerize all the information to do with farm and non-farm distribution. Thirikari ya Kiambu ni yaniriire ati thibitari ciothe kaunti-ini ino ni igukorwo na ruhonge rwa gutungatira arwaru wa COVID-19 niguo thibitari wa Tigoni uria ukoragwo ugitungatira arwaru wa COVID-2 ucokererie motungata ma arwaru aya angi. We will make Tigoni a general hospital, a level 4 hospital. We are going to open up for other patients, but every single hospital across Kiambu will be able to have a COVID wing, because right now Omicron is affecting you like common cold. Ihinda-ini o riu Nyoro no waruguritie uheani wa njanjo ya gatatu kuri andu aria mamukirite njanjo cieri na ni maninite mieri 6. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Muiruri.